igikorane
anayejua kwamba yeye ni kijana If you sana. know that your youth will ask for you to stand up. Haleluya. Anayejua kwamba ni kijana If you know that sana. your youth will ask you to stand up. Haleluya. Haleluya. Tuna mambo ya kufanya kwa muda ufuatao. There are things that we're about to do in the next step. Sasa programu yetu itaanza leo. So today our program will go a little bit quick. Haleluya. Amen. Tunachukua nyimbo zetu za muziki. So we're going to take our just the books. We're going to sing about song from the book. Tunaenda kitabu cha 117 kitabu We're cha going to sing from 117. 117 117 from the Congo book. Okovu ya Mungu. Tunaomba tutajomba kutokea kwa muziki kanena kama kisirifa. Number 117. Nilipofika gauni, wimbo mzuri sana. Tunaomba kupiga ngoma. Na mziki kutoka mzuri sana. Sasa tutajomba tunaomba kupiga.
yupo. Yupo kabisa ndani ya Yesu 2019 na kuendelea mpaka Yesu arudi. Haleluya. Nahitaji wanidada tu. Vijana mpo. Yupo kabisa ndani ya Yesu 2019 na kuendelea mpaka Yesu Jombo, naona habari nzuri leo, sijui tatizo ni nini. Haleluya. Haleluya. Tunafika muda mzuri sana. We have reached a great time. Muda mzuri wa kupokeana. A time to greet one another. Mbele ya kupokeana sisi kwa sisi, Before we welcome each other, tunataka kupokea Baba, Mwana na Roho we're Mtakatifu. going to welcome our Father, the Son, and the Holy Spirit. Haleluya. Praise God. Kwa kupokea Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, In order to welcome our Father, the Son, and the hatuwezi Holy kupokea Spirit, tukiwa tumekaa. Inabidi tusimame we sote. need to stand up first. Tunampa heshima We need to give a kwa respect. sababu rais akifika sehemu Because moja, whenever the president arrives, sasa sisi tunampokea kiongozi zaidi wa kiongozi. so we will go to receive the waiter and the. Nitaenda kuhesabu 1, 2, 3 So I'm going to count 1 to 3, na nitasema kwamba anastahili Bwana. and we're going to say He's worthy to be praised. Tutaongea kwa sauti kubwa sana. We will say out loud. Tupo tayari kumpokea? Are we ready? Tupo tayari? Are we ready? Naanza hesabu. I'm going to count. 1, 2, 3. Jamani, msikae, hatujampokea. Tumpokee mpaka naye asikie. Let us welcome. 1, 2, 3. Sibarikiwe sana. Amena. Makofi mengi. Tusiwe tunamnyima haki yake. Mungu ni mwongoza siku God is zote. God at all times. Haleluya. Praise God. Haleluya. Praise God. Vijana tuko pamoja. Are we together? Vijana. Are we youth? Vijana. Yeah. Ndio tuna kiongozi wetu. That's right. We have our president. Tunaomba simame kwa heshima zake I will ask him to stand up with the ili fruit. tupate kumpokea. Makofi mengi. Vijana, makofi ya tosha. Tunaomba fika hapa mbele. I will welcome him forward. Anapendeza. We're here is because of him. Kama mnaona vijana wote wamekusanyika namna All hii, the youth gathering here ni huyu is because of him. ndio rais wetu hapa. He's our president. Haleluya. Praise Kwa God. hiyo sina mengi ya kuongea I don't have moja. much to say. Tumkaribishe, Let us tumpokee. welcome him. Tupo tayari kumpokea. Are we ready? Kwa jina la nani? Hebu tuonyeshe shangwe upendo. Show our love. Amen. Karibu. Bwana wetu asifiwe. Na yeye amenipokea, si ndio? Na mimi nimpokee, si ndio? Na yeye ameleta. Na yeye ameleta.
mjomba kama wangu. Kwa hiyo nisaidie sana tumpokee kwa sauti kubwa kama nimesema asubuhi. Wakina mama, baba, usiseme chochote. Ni vijana tu ndio nahitaji waitike, sio? Amen. Amen. Wasisikie amen. Mbarikiwe. 1, 2, 3. Mwenye bana shida yote anatatizo mtu ni nani? Mwenye ambao hajapewa mdogo wa bure na Mungu ni nani? Ni nani? Yupo? Sasa tutumikishe. Tuseme kutoka ya Mungu. 1, 2, 3. Tutazidisha sauti sasa. Halafu 1, 2, 3. Kwa hiyo sasa wakina mama, vijana wote tutampokea kwa pamoja. Si ndio? 1, 2, 3. Hiyo haitoshi. Haitoshi kabisa. 1, 2, 3. Lakini huyu pale sisi kuna kitu gani? Haya upande huyu. 1, 2, 3. Basi sana. Neno endelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona mmeshiba sana ndio maana masauti hayatoki. Bwana Yesu asifiwe. Uhaze biko bigenda. Umva bitsibya bidashoka. Numugoroba mwiza cyane. Imana yatugiriye neza. Bwira mugenzi wawe ngo Imana yagukunda cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi bwira mugenzi wawe ngo usa n'Imana. Ndakwitegeka usa n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Numubaze uti kuki udakwenga? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro ni cy'Imana. Mumbabarire gato ndazi ngiye kwakira abavyeyi bacu. Ariko rero naje sinababarira kuko byabagoye rwose muca muri yibagira. Reka bure ko bicubahiro ariko tuyicubahira Imana. Reka bicubahira Imana ndagusaba koresha ijwi ryawe bishobotse ukuba amashi bishobotse batigegere. Bwana Yesu asifiwe sana. Nacyuye ngiye gutanga kundi muntu ariko ndagira Imana yo mw'ijuru. Rero mubifashemo tuyabere. Icyubahiro ni cy'Imana.
knew. Mugatondo twanye kaze. In the morning we were Twari able kuri to go to abavyeyi bacu kandi nabo with our parents. bari ngaho kuri uyu mugoroba mwiza. With us in this evening. Baje gushigikira ibikorwa by'urwaruka n'umunezero kuri twebwe. Reka nsambere ku mwungere w'ishengero. Let me ask our reverend. Ariko ubwabe tubanze duhaguruke kwanza. First of all, let us all stand up. Haguruka bande. I will ask him to stand up. Hanyuma nsabe umwungere w'ishengero ryacu. Umwungere wa kabiri. Haguruka n'ishengero ryahagurutse. Bwana Yesu asifiwe sana. N'ababyeyi bacu bahagurutse kugira ngo duhane kaze duhagaze turi twese. Bavyeyi mwakoze kuza ibikorwa by'urwaruka n'ubukunyere niko bimeze kandi bimeze neza. Namwe shengero mwakoze kubwira tugiye guhana kaze yo twibe twese, ariko tuza guhaha kaze hari abashitsi babonekanye mu nyuma tuza kubaha kaze. Ariko rero muri kano kaze dore ku muvyeyi wacu n'abapasitori biwe n'abana n'abandi bose, hanyuma tubaha kaze twese twese. Ndaharura rero rimwe kabiri gatatu. Amena. Duhe kaze twebe twese rimwe kabiri gatatu. You may be seated. Do we have any visitors? Do we have visitors? Bose nabo twabanye mu gatondo. I believe we were all Kugira mugenzi wati kaze mu izina rya Yesu. Karibu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umushitsi. Okay, karusi umushitsi yembe. May I have your attention please? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabahaguruka shana kubonye. I saw you as well. Iyo datwenga sinari kukubona. None watubwiye nshenda kubona. Bwana Yesu asifiwe sana. Twifuza ngo tubakire. Ariko tumenye amasina yanyu naho mwaje muva. Turakunda kwakira abashitsi kuko mwifanya ngo kare umugeni amwenyeje yapone. Nawe twifuza gukira rero ariko mutubwiye amasina yanyu kaze cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana tupo kabisa ndani ya Yesu 2019 na kuendelea mpaka Yesu arudi. Amen. Murakoze cyane. Kwa zina nitwa Ndemeye Ezayi. My name is Ezayi. Nabanuye muri Nashville, Tennessee. Steve n'umugenzi wanje nkunda cyane. Twaziranye hamwe na mumu wanje yitwa Noah. With Noah. Imani baheze rero. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Turozeza ina Noah. We have received Noah mubazi ubwato. Bwana Yesu asifiwe sana. Amaheza yari umuvugishwa mukuru yitwa Yesaya mu Kirundi. Bwana yamuhagaze rero. Bwana Yesu asifiwe sana. Dore mu Rwanda tukabakiraga yero. Yesu najyande. Rimwe kabiri gatatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu mugoroba yaba nari ndongo ya miga. Bwana asifiwe sana. Singomba kubona umuntu atekereje kandi tubikwaruka igihe bagomba bahadutse kwakira kinaguritsemo kuko n'urwaruka none bitaguye kwambwa ibisa imyaka 20 hari akantu kwiroko. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwashika 30 naho 40 naho bizoba byagizende byase kabisa. Rero sabe ducangamuke rwose turi imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndaruba ko natubuze ngo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turi kumwe na yemwe. Sishoboye ko abantu batekereza umenga
abavyeyi muvega babucumi n'abakarenzo n'abakintu ico niki mutravye navyara n'umwe n'umugenzi bati uvyumva ariko Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka kuba umutamu w'inyigisho cyangwa umutamu wa Yesu. Haleluya! Duhaguruke. Tugomba duhe kazi Imana Data na Yesu namubwiye. Reka iyo duhaye kazi duheje abavyeyi n'ishengero duca duha kazi ubikwiye nawe rero. Kandi nigeze kuri imikorasi ya kuabudu satwe batwese tubaririmba Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi tukadukoresha abantu bari ngaha reka sabe muri abavyeyi umwe araza gusenga Imana we kazi Imana yo mwijuru na Yesu Kristo namuhemuye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafisi ko wasinkunda cyane ivango ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. None rero umuziki mwiza cyane bakoze b'Imana nukuri kandi muvuze neza ntanguye muke mubandanya neza nimusuye kubikoza yemwe hajya mubihojeje akavuga tugaca kazima gatoya rero muke mubandanya rero sawa. Ni wewe tu Bwana jamani, ni wewe tu sawa. Tuplise ushima kisimani kwenye icyubahiro rwose. Haleluya. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Haleluya. Bwana
Those who are going to give us the word of God, we'll ask you to prepare yourself while we're singing. muradutegereje baturirimbisha Ezekiel muradutegereje